Abusuya sabre mrantie ne do mo bedu ya de mo kọ akogina adaka mo. Abusuya kai se oba pemfo nso ka ho bi. E na sabre o yi na ebesi afiti ase na mo no akọ akogina adaka mo. Osanti sabre yini amemo a isu se wo yanya brans mate say no wo mo na eba aba propose ti ase na ye de omo asan akobia me ye beto ebo ase na ye ne abusuafo atwenkom oba pemfo no ona sabre I wo say posi bali faso mu a ona ko akofo no ene oba pemfo a sabre ye ne ko akofo propose ti ase na abusuan mai na ho akwa aha Asokwa district court e Kumasi Asante Mantem wo be kai a afiwe ye mu bosomi mienu mu February na ababa bi a friend say patricia ni maako ye mobile money e wo croframe traffic light isu se nipa bi akotohye ne so ekuni ya efi aches for assassin so na otwemienu ntem na Kwadaso a bia ya enkane na jene for no wo no a abranti be friend say junior ya wo ye mobile money no so no adana dem nipa bi isu se wo mokotohye ne so eku no sabi what this can try and con this can can tohwe e ma mu abagi na ayira ye ne hona makwa twa ye ya owuwu ana ya pa na busuya eno mu na post for hwemu ma ne be dead say enipa be se num bi alleged ya na oba pen for count me ma nine say wo mo ene di anyambras ma ti say na nyame ncha de ya che wo mo ya na dey e de mo ba court na court abetie wa no asem e wa sokwa district court ase mu ni abe ma ye beju ase ya ye twen se o ma baju ana court be frasem no court frasem wi a ye be koso bia ye wi ani die ni abase kwan se de mu nchiremu ani mu tofabo na abesom ti abusu aka me we na ye ngu atwen ye mu court ka se wi ya de aka bia be ba ye de abesom abusu ya e de na court o kasa bre ye nya abusuafo ni bi wa ye nti obo ase ye ntwen komo me ni aboko de nyankopon adom na so na me adom mesome ho ye pa da bia bi hia wa ma ya akọ ne kafra and then so mesama ya akọ ne kafra me Joso me da sense why mate okay ebia na obi ni mo dan what the chafefo e wadaroma I from Randy me na junior di machi mama ni vendor na ikunu Kwadaso okay me na odi machi okay now Randy yan hwe and then so mo ba court who boju abrebe di ensem na court oka be duru hanom be anopa ne be no nkono no na no nkono mo ekwa na aka akra di matena sa mera abobe edumenu isi am wana isi Martin say the Martin say abaya na suspect no ya chioma isi o me suspect o ma ya chioma oba na okan no sisi wawo enti o matu asem na hye bosuma ba be wura mu adeto so nwotwe 8th October na ombesa afra asem the pregnant woman about paying for an okan o mo no nyame adom wa wafa no no sa pepe okay me musa bia lo person na ya informa ma akra nya sa dabere bia informa ma akra sisi ana nkane ba se gen na wonti no yentu asem no hye bosum ya e ba be wura mu ni be to so nwotwe na be saba nti nyame adom 8th October no be sa be hye mu ase ye hu de court no kan there's also say bia yenu aba no awo ya wo let na ma court etu asem na hye nya sa sa pepe ye ntiase ye your born free wa mema na omo yese ene count mema na ye 4 okay the gas omo ye 5 the mema na ye 4 and oba na count omo na ye 5 okay wow I know say in some way shall see an eba no ebenu kran se omo kan say sebio obey ye say junior nim no ti no fe junior phone so ansa na okọ ama bi kra be ka say na nyinsen ya wo fa ye bia junior ho boni mu osu say sebio obey ya wo fa na wo fa ne be junior ba na junior be ma ne ba na oh there yes nya ne ba no o he awun say o ma ya chi wo no he awun say ba ko na ya no she tracksuit up and down Gucci no o he video ma ono mo na ye ne yere ne girl that's ne girl but you know they ngene hwe no ngene girl bia so ni sabio dem afa there woni mi no woni mi kwanso bia o ti be yiska wona woni si bia
obesend this no ba be a live bisa wo mi san de me no pressure before nya but say no makasa church say mo achire mo I match I want say me adoma 8 October no obesa atena asem I don't say some na yemie no mo de Kwadaso de na Câught from so de Câught from patricia ni ma ko na busu afo na bi ba ha na mo me hun papa no court me inside ho no okay to mo so ha si am say chin say mo sa pe mo so ha wow there you do kasa ye o ma hu say asem na bi won kran ya nso ya chini pa ni bi ya hwe ba akwa o ka ho ache no enkan de na kwa kusi se chemu chi ahwefo me kwa kra mande no enra na ye fra akra asem no enso e wo achimata circuit court okay ye ko honom but ye ko no court no etu asem na heda enra wantimi anka asem nti etu asem na heda nti no eda no duru ebe sa akọ na akakuti de e ko so ho nso nti de kwa de bi si bia nso no ebe ma so ati abo ma nchemu de nti bia enkan de no metu aheda nchemu ho de but sisia no say that ntimi nka ho asem sisia ntimi fa ntudwa say but ye promise me say nyame adem na da ma share nso yeduru ne ye kwa de besi ho bia no so no ye de betudwa nti sisia ne de ye nka ho asem for now bua me kakra enkan de no e fa asem no mu fa de wo he wadaroma minion junior no na asem no a unse ne phone no kodi ne phone no ko ton ma repeller bi ni po ko ton phone no ma repeller no and the repeller or top phone no our phone and what they send this kind so can kodi no obi an o mo na actually ba asset na sisia no unse ye musa o ma no asem hu di asem ne ko na joma kama kan se mebre so ba asset se ye ntumi fan to just sisia to say o me ma kwan say yen kasa because I na mo so mo be se be kasa fa asem ama manfo ahu ha we si ko to so me ma kwan nti sia ne ka yen fan twon kakra o be so nyame adoma ye be sa akwa akra nti ne ko ba de be si o mo yese o mo ya chi o mo so ye 4 and I also see 5 still no mo hwe bia ne yen pese be kan sa o mo so wow okay yen hwe na say e be si sabre junior dem wo panifo nya ma mo kwan ma mo nko ho yesa we sisi ano central fund na kama kwan senke yenko no mo a mo che can say pregnant woman ne ta 4 boys mo kwan senke yenko nke nyoma no ba won say sia no nso Kwadaso no am ka so no so nko mo akra no nso yo nso sia chibi on so so investigation but ono mo mchese ya mana mreka kakra kutam so nso bewie ono de na wo ye no ansa na etina de akọ ba sisi mo de edem ho yenko ye ho hwe se de bibia meka no up to now locked ya obi anya kwanya asase ya wo kan say if you raw no offer from say or person dying or jina dying ade much chance mama na tia se na oguso e mama pressure oh the sisi ada sim bia ni we ni feel and tem sisi a sim bia ni atima because asim say na ko ya aban asem aban sa wa asem ntino wontimi nka se bia chinchina yinyema na mfido na dan so time kra nso okay ntino isi ani ye twen say sia de ni be wie le wo ye no no be ma kwan se bia ye nkwe nyoma no yes ya akọ wa o mame junior mame o ma yo junior no ana ko ba na mame ensa akọ no e da ko twa to wo ba akọ to na emu oya sisi a was na mame asena muti sai ka bi share ile oh na me adum se nya me adum bia bo ko nze ya na areho ne ba ni wisa na areho na na asam te tu bia still na ya na ya ba share nya me adum bia e kam what why na nsem be bisa na oka dia na ya na wo ye ka bi share ni ahwefo wunze mi ankasa de wunze nyam ne ti efia ankasa wunze bi atin ba bi ntino ba de bia me ko ho on wunze mi kan wunze mi kasa ya na wo ha no akan ne ba no wala se ntia na wo na areho ne ye no but ye chichine rent ni bi bia ye kama sisi ya bia ye fine okay but ya ti o confirm ma me ma hwefo ina ati ase se pregnant woman ya we say de bi no come from say bia na junior ba no enye woni a junior ba de yes abra e mo bi ankasa say emi nuane ba ntisa boys na mo ye chiwo mo no nipa phone e ba ko ge you say allegedly on when you say court nya mu o mo say yo mo wala say suspect ntino ba ko mo na me girlfriend enye mi nuano okay now back to this issue now my own say xenophobia na almost junior business na won type fe say almost sika na ade say almost o nya abotre atensama si ya na say pressure na gusu e ba mo so busuafo yi oye sisi ano sa jeni fu asem no so de me stress nke pan to wala so no de mi kan wasem sisi ya okay ntimi sere mo akon de ka yinya nto jeni fu no no mo ni mi business na de o mo ni de asem nyina akwakosi any how we be sit ntino me person kan ho asem bi bia fa ho sisi ya
na me bisa say obi an fa busuafo ne ma pressure bi o no the first na see na basa but we say the abotoya community bibia ye yinti no to see the bibia da na akwan matia this is ya 8th October nyame adoma ye ba ena nkan de nso da be number sam nkan de no magisi so ti asem no so no onyamfa date ni ma nti me si adi ni mo be frɛ or date me ma ye be continue bibia ni a me mo aso ate matia ye jawo mo akɔ bi che ahwefo amansan Ghana man apostle penifo man pɛyi ni woni aka nyina wada ade a mesre a police for say so mo ya chi wo mo no omo ye srom se mo mo ya ha wa asem ni mu na se asem na ye omo a no ye de ma famra kwan so nye omo nso a na ye jawo mo o se nse asem a obi ni mo hwe na ye ne kone bra on sa na ahomti sa wada se ha ndi se ye omo nso a nye mfo mo famra kwan so na bibia anya kama enu ye sre Ghana police for o ma ya ade nso ye do ma se nso asemi ba ye o mo di asem na chia kopim di won sa be pen sa mbe ntu ye do ma se ni o mo dwuma den o mo ye ye do ma se pa ma se nya be da se pa musme da se abusu anti science ye asem no safe na obeka ye oni gina ne se obeka ye a busumi be sensie ni February busumi no mu ye kuma baba bi okro from ya na wo ye mobile money patricia ni maako home na nipa bi kwato share no so no one so to ye wo Kumasi crow from traffic light eboli to tam husika ma wo ye nyame dia ya na wo twemi enu ntem na akọ Kwadaso a bia ya nkan na jenefo no wa ho so suse nipa bi akọto asha brantie bi mobile money friends junior so no one dem sabi ene etwa na kon ne ntohwe sabi na hwe am sremika wo fa nche madaroma or the ones that kai ma mu abagi na agirai ne hona ma kwa chese second twetwa no ne ade a ma wi ni butu wona moja eso ne free hwire mu ba ma ne nsagu na chi ne nsa ene nan nyina ya na wontimi ya na ho hwe ne na post for hwe mu ebu ama won saka nipa num ya chese oba pemfo ba ho ka ho na mema ennan ewo ho ya isusu se ya Alex wo mo ena enya branch beti say na abusua da bia don ba court ewa squad street court ase ene dey bosome enkurum that year toso adionu 9 na wo se don back out na ya betina ha fitia no pa e be do sa bre ya panifo nchemu o mo de ba se ene court antimi amfre asem ni na se oba penfo no o ka o mo no sabi wa fa na ho afa ne ba na won se ye ko nipa oba wo fufura ya na mre ye ene ya ne o manti ontimi enko nyuma so aya ne o ma ye se so ye ya na ahodi ni ho enu ti court say what two asem ya ko hye nya otwem yenu entem ya me ya dom a saa da no na wo mo san bra na court ento asem so na ye nya abotre ne yenu abema junior ya wo Kwadaso ye kuku no no an dem yi ne nu abema atwen komo a wo cheche nsem no mu na ahyerente abusu egu ya gusu adi asem wo yachi ya ye hwe ba bia susuan ade body job fa nya me ya dom no dem yan kwan ya hoden a bre pem ye besan ba na de be koso bia ye de asom o kai say obi trading enterprise e Kumasi south to interest junction so ya sene na ma di djumadi ebro o pata de papa wa papa ni perfume papa de a Ghana ha na ye ba kokwe eno ani Kumasi south to interest junction obi trading enterprise sanso na me count for e de amount say Ghana for America and Canada there money better grace financial services and a bidi juma say open insurance company papa de ho abatano open financial company papa de ho abatano that chibo ya so fa so am so better grace financial services omo na ohia omo do matna say ahwe wabrabo ya obo scale ba wonsem no ma pay financial service papa ya wotimi mo di juma that chibi obonya fa so e dey free better grace financial services and I'll say financial freedom for everyone abusuya the the company was ebepem ye be hia nyame kan na ho na onye free musuo ene yesem asokwa the street court e dia mane bo ebro yakra bye bye.